Siyakubonga uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla. Lithathele udumo igama lakho ebusuku. Sisondela ezwini lakho, sisondela ekukhulumeni kwakho. Selokhu ke uNkulunkulu waqala ukukhuluma kithi, ukukhuluma kwakho kuyasiguqula. Siyazi ukuthi Nkosi ukukhuluma kwakho hluko owenzekileyo empilweni yethu. Noma uNkulunkulu usuke ukhulume izwi lalinye lifike lenze umsebenzi omkhulu empilweni zethu. Ebusuku uNkulunkulu ongcwele khuluma kithi ngezwi lakho, ngomoya wakho, ngomsindisi wethu Jesu. Amen. Ngiyabonga bazalwane, singahlala phansi. Ngicela ukubingelela. Ngicela sibashayele izandla bazalwane. Thank you. Ngicela ukunibingelela abathandekayo. Bingelele umpostoli walendlu, baba uPD, nendlovukazi yakwakhe, ubuholi bonke bebandla, izisebenzi zonke zenkosi eyikhona, bazalwane bonke abadala nabancane, ngibingelela abathandekayo ebusuku egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu, ngokuthi uKristu uyinkosi, uKristu uyabusa. Ngiyabonga isona isibingelele ngibingelela ngaso leso. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngiyabonga kakhulu ihlobo zami kade sagcinana sekube iminyaka eminingi. Ngiyabonga ukuthi uma ngabe ngibuka, ngoba sekubukwa kulokhu ke okudlala lapha emafonini, bese ngimbona umpostoli Shumayela, bese ngiyajabula ngithi no, saphethe yona yilolu daba esasigcine silikhuluma nesasivumelene ngalo. Njengayizolo ke umsindisi akaguquki. Umpostoli la iduze kwami khona indodakazi yami, umprofethi uZandile Mkhize. Yebo, uyaseva ke, uyakhonza. Namagama engimbiza ngawo, ngithi noma iBhayibheli, unoyincwadi, unoyikhwama, noma bhasi, konke nje ungabala konke ke konke, kodwa amagama akhe lawo ngimbiza ngawo ngokomsebenzi awenzayo. Emva kwakhe khona indodakazi futhi wami uzama okuhle, uzama okuhle ke intombi yakwaMkhwanazi, ebukhosini bakwaMkhwanazi lapha kwaDlangezwa. Laba bantu ke abayibalandela ikhandlela ukuthi likhanya liya ngaphi, bese bethi nathi sizoba lapho elobe likhanyise khona. Bonge kakhulu kuyihlobo lezi zakwaMkhize eyisuka eMaritzburg, bafika nayo uZandile. Awukhuba sawubona ndoda, awu ndoda, unjani? Ajabula ukubona. Amen. Abantu bohambo laba bazalwane, kunabantu bohambo empilweni. Angibonge kakhulu ke umpostoli ninomama ukuthi nithi ake ngizohlephula izwi likaNkulunkulu kulomsebenzi omkhulu kangaka. Uma ulalela ivision yale conference inkulu kakhulu bazalwane. Kodwa ke futhi kungcono ngoba ama speakers maningi, ngoba ngeke iqaqwe umuntu oyedwa lento enkulu kangaka, inkulu kodwa bazalwane. Nami ke ngizokwethula ingxenye, ngizokwethula nje ingxenye bazalwane. Ngilo mama lo owethuliwe lana umpostoli. Ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyithanda inkosi, ngahlangana naye inkosi yasiza impilo yami. Ngisemusha njengoba esho nje, nami ngangisemusha ngisemncane. Ngiyakhula nje, sengiyaguga manje, ngiyezwa lama ngikhuphuka idebhisi ukuthi hayi
kwaze kwanzima emhlabeni ngoba phela manje iminyaka ihambile bazalwane. ngoFebruary kulonyaka bengihlanganisa iminyaka eyama40 ngishumayela. Bengihlanganisa u40 years ngisensimini ngisemsebenzini kaNkulunkulu. Amen. Lokhu ke inkosi ingibambe ngesandla bazalwane. Ngiyabona futhi ukuthi no50 ngizomhlanganisa kusekahle nje kungakabi kubi ngingakaqhaqhazeli. Umzimba wami ngiyaxoxa ke nawo ngixoxela ukuthi ngithwele uNkulunkulu ngicela uyiphathe kahle. Ngithwele uNkulunkulu ngicela uyiphathe kahle ngiyawuxoxela nje ngiwutshele mangeke ngezwe into ethi ngithi hey wena Dolo uzothula ngoba ngisazogqoka isicathulo kufanele ngiyoshumayela angizukulukhipha ivesi sengihamba ngophaqo. Ngicela ukuthi nje ungithulele umzimba nje siyaxoxa nawo kufaneleke ukuthi ungilalele. Uma ungayizwa lento engishoyo uzosizakala ngoba iyona lento engizoyishumayela. Iyo lento engizoyishumayela. Ngithi mina ngiyawuxoxela wona ubusuyalalela. So wena fanele kuyizwe nje lento engishoyo kuzokusiza lokho. Ngitho kanti kuyakhulunywa nawo. Ngikhuluma mina nokushwabana kwawo. Mina ngidli izinto lezi ezenziwayo ngijova ukuthi hayi uhlala ngazi uqelele. Ngiyawuxoxela nje ukuthi lalela ke phela sima phambi kwabantu uzongixolela ngokushwabana. Ngoba abantu kufanele bezwe udaba engilithweleyo bengababazi ukushwabana bangaxakwa ukuthi ngishwabene. Bakwazi ukulalela ngixoxele nje ngixoxele ukuthi siyosebenza ke sisi wena uzoyiphatha kahle ngoba mina ngibiziwe uNkulunkulu mina ngithwele uNkulunkulu wena kuzongilalela. Siyakhuluma ke sisazwana ke bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi nawe uyabona ukuthi no siyazwana. Sisazwana nje nobhodi sisazwana kakhulu. Uma ngabe ngiqala ngiyoshumayela oqaleni lo hambo lwethu nompostoli ngayihamba ngawushumayela umpostoli kwakuseMtuba umisitende khona. Ngangiyoshumayela ke etendla sasingakazani sazwana umoya wethu singabonene saze sithembanela ipulpit singabonene. Wangibiza umpostoli ngathi awunangingibiza nje engangazi ngahamba njengoba ngizoshumayela ngakusasa ngafika namhlanje ngafuna ukuthi limiphi leli tende ngalithola ngahamba ngayinkonzweni ngafike ngahlala lapha eXukwini emumva. Ngiyakuthanda ukuzwa ukuthi sinjani isimo la banjani labantu okukhulunywa kuthiwani la kuhamba kanjani. Ngiyathanda nje nokuhlangana nendawo nje ukuthi ungimukela kanjani uyangizwa yini uMtuba ukuthi ngifikile ngikhona. Ngafika kanjalo ke ngahlala engangazi kungakabi bikho nento leyo ukuthi sesishumayela sishuthwe sigcwale kuma Facebook ko TikTok nako YouTube kungekho leyo nto ukuthi kufanele abone ubuso bami ukuzangazi. Kodwa ngicela ukunixoxela ukuthi kwathi mangifika ngihlala phansi ethatha ipulpit waluza uGcobo selikhuluma wathi hayi khona umuntu okhona la ngabona uyisangonyana kanti hawu nange eshaya amathambo engakaza ngibone bazalo wathi uyangena entshumayelo wami wathi hayi wathi ngeke yini kube ngathi khona uGcobo engilasharishayo la yini ngathi khona umuntu okhona lana wathi hayi Tim ngisizeni bazalwane ngitholeleni lo muntu ngiyamuza ukuthi usefikile ngathi ayahogela ayibonga inkosi. Wayesashumayela ke bazalwane washumayela ngoGenesis chapter 1 angazi noma uswamqeda yini uGenesis. Christ umsindisi idwalela ngifelayo. Angeka samqeda asimiyeke. Amen. Ufika shumela manje inkinga ukuthi nami ngishumayela ngoGenesis chapter 1. Ngisho nengane ezalwayo iyazi ukuthi ngizovula uGenesis chapter 1. Uma
eshumayela ngathi mama nange egijima la engizoshumayela khona wavele wafika nje wama evesini engizoqala mina kwelingezansi wathi nqe wama lapho ngathi uNkulunkulu njani mawunjena wamba lapho awu bafowethu kodwa hayi ngi appreciate nje uhambo bafowethu ngappreciate ubudlelwane wamba lapho la kuhlukaniswa khona umuntu edalwa nomuntu enziwa nephakade lomuntu wagubha ke bazalwane wagubha ngase ngifike ngena ke evesini elingezansi ngoba wayigcina ku27 ngathatha ku28 ngaqhubeka nodaba ngakusasa ngiyabonga kakhulu baba ngambiza abazalwane ngimise itende sengizofundiswa ngambiza ngimise itende eMandeni hawu uyabona abantu mabehayiza bethi nakho sobulawa uNkulunkulu etendeni sisodwa nakho sifa sisodwa lapho ke kwaduma izulu bazalwane uma esho ukuthi uNkulunkulu wazidumisa kanjani azisa igama lakhe kuMoses uyabona ukuthi ngiyamazi mina noma ngahlala uPD mina ngimshumayelele ngiyazi ukuthi uzothini uma esho ukuthi wazimemeza kanjani uSimakade ezisho igama lakhe kuMoses la itendeni ngothi ngathi hayi uNkulunkulu usosibulala ungasibulaleli kwethulwa igama likaNkulunkulu ukuthi wazethula kanjani amen asifundizwe bazalwane ngishumayele ilobo budlelwane enginabo nabo sesihamba ibanga elide kakhulu cha bazalwane angiyena umuntu wamavesi amaningi neindaba eziningi naye ungibize ekwazi lokho bakhona laba abanye abangenayo emavesini amaningi futhi ke uyazi ukuthi mina njengoba sengishumayela iminyaka emingaka angisashumayeli because angisalweli nokuprove point ekushumayeleni ngiye ngithi kulabo abafuna ukugcatshwa ngibashaya ingcabo kulabo abafuna ukuhogela ngithatha udengezi mina ngihlanganisa inyamazane ngihlanganise ngibathunqisele mina ngiyathunqisa mina so wena ungaba ready nje ukuthi okay kulabo abafuna ukuncinda ngiyabasa ngithatha udengezi ngilibeke emalahleni ngihlanganisa amakhubalo bese ngithi abasondele baqoshame labafaka izandla kusashisa bancinde bakhwife bakhafule balungele uhambo ngoba kufanele khanjwe bathimule ngisho njalo ukuthi akusakuningi nje bazalwane mina onginika ithuba lokuvula idosha ngilivule noma ngababhemisanga kuba ngilivulile nje idosha makuthi idosha ligqishwe kahle vula idosha liphefumula idosha bathimula abantu endlini alibonga igama lika Jesu ngoba ohambeni noNkulunkulu kukhona into ukusondelana noNkulunkulu ekuhambeni noNkulunkulu khona into ukuhuqana naye khona into ekusondelana naye uma ulokhu usondelana naye abantu abayosondela kuwe bayohuqeka kuNkulunkulu ngoba uhambo luyasidla bazalwane luyasidla uhambo ubizo luyasidla bazalwane njoba sihamba sidliwa uhambo noNkulunkulu sihamba sidliwa ubizo luyasidla uluzi ukuthi luyangiququda ubizo ke la engikhona uzi ukuthi isky isigijima entanyeni lento yasezulwini iyangihlephula izihlephula inyama uzi ukuthi kwamemezo kuyinyama kwahlula ukuthola izulu ngoba izulu lihlala phezu kwami izulu lihlala lilokhu lihlala lilokhu lihlala ulokhu uhamba izulu lilokhu liphumula phezu kwakho ngoba izulu liyaphumula futhi umuhamba phithi uhamba uzehlukanisa ngoba ekukhuleni khona izinto esiziyekiswa ukuthi nalo uhambo lwami liqhubeka noNkulunkulu mali uqhubeka bese uyeke ezinye izinto noma zimnandi noma uyithanda ngenxa yohambo lapho
uyacula kodwa unqapha uyaphambili. Alibongwe igama lenkosi. Haleluya. Haleluya. Nqapha uyaphambili, nqapha uqhubeka. Uthi angeke ngisaya emuva, ngisenalo emuva, ngimoshe kakhulu emuva, angiya phambili. Alibongwe igama likaJesu. Sisohambeni bazalwane. Uma ulokhu uhamba noNkulunkulu, uhambo lukudla lukushape, uhambo lushape umzimba, luqinisa ibunzi lakho. Uhambo luqinisa ibunzi lakho, lukubize lukudonsele phambili ukuthi nalu lungibiza la emuva, lukududule uzwe ukuthi lento iyangiphusha, lento iyangidudula, khona into engipressayo la, anginayo option, akuhlehleki lana, nayi lento ingidudula phambili. Sesilokhu ke sihamba noNkulunkulu, uhambo lokhu lusidla uzuyibona indoda yakhona noma ihamba edolobheni ukuthi waphela lo izulu liyamqeda. Usengasekupheleni ke lo liyamqeda, lidla iskin sakho, uthi uyasibuka isikhumba esitshela uNkulunkulu bonke hayi ngeke lo muntu lo umuntu ohleliwe uNkulunkulu unuka isishozi. La kudlalela khona izulu. Umuntu ohleliwe uNkulunkulu uyanuka, unephunga, unuka ishozi. Kusho ukuthi lo muntu uhlala ngaphansi kwembani, maliduma likhotha la kuye, malijikijela amatshe ashaya la kuye, kodwa lokhu wahlala uhleli. Hleli. Ake sifunde uverse 11 ka chapter 8 incwadi yabaseRoma. Verse 11. Thank you. Uma ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, yena owavusa uKristu uJesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Ngicela uthandaze Apostle PD. Ungokuhlakanipha nenzulu yemfihlakalo. Khuluma kwakho akufani nokwabantu. Ukutolika kamoya kuyasiphelelisa. Vula ingqondo yethu kuba siqonde imibhalo nokukhuluma kwakho namhlanje ebusuku. Siphakamisele endaweni ephakemeyo. Uestablishe unyawo lwethu edwaleni elinguKristu Jesu. Izwi lakho namhlanje aliconsume inyama yethu. Ukukhuluma kwakho namhlanje akusenze sibe translated egameni elinamandla igama lika Jesu. Awukho umoya onamandla okuvimba ukulalela kwethu. Ngabe uyandiza, ngabe uhamba ngeenyawo, ngabe uyanwabuzela, ngabe ungaphansi komhlaba, angeke ube nesabelo ukuvimba ukulalela kwethu nokuthobela kwethu umbhalo. Ngegama lika Jesu Kristu khuluma Baba, wehlisele kithi. We are going to treasure your utterances, your prophecy, your instruction, your word in the mighty name of Jesus Christ. Akukho lutho olungathumba ingqondo yethu kuba esikuzwayo singakwenzi. Sizolalela, sizokwenza egameni lika Jesu. Speak unto us, O Heavenly Father. Siyabonga Mpostoli. Angingene ezweni bazalwane, Mpostoli njalo umfundisi uCwabaza yilungu leParliament elikhulu likazwelonke. Umuntu wakho
sisebenza naye kwi portfolio committee eyodwa kwa social development. Bese siba kwamanye ke amakomiti ke. Siye sisho ke singabi nawo amahloni umuntu ofuna ukuzonda zizonda ukuthi siqashiwe thina sisebenza lapha eParliament sathunywa umkhonto. Lapha awu-apply awuthumeli CV manje awukwazi ukuthi uma uswehlelwe leso sehlo ubusuhamba uyifihla into ukuthi akuyona iCV yami lena sathunywa lapha siyokhulumela abantu. Siyakhuluma ke so ke neParliament ke phakathi kwenu amalungu amabili kaNational. Amen. Uma ke umoya waloyo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini. Kusho njalo nini enifundayo? Uthini? Bese kuthiwani? Nina niyayizwa indlela nishoyo? Nina niyazizwa nini? Uma umoya waloyo owavusa uJesu wabafileyo ehlala kini, nina ke nithini? Yena okay. Nina kini kuhlala umoya. Umoya waloyo owavusa uJesu uhlala kini. Bese lo owavusa uJesu enze njani? Angazi noma niyazizwa yini bazalwane. Lento izokhandwa ukuthi umoya waloyo. Okokuqala nje bazalwane sesivele sibone ukuthi uJesu wavuswa umoya. Kanti uJesu wavuswa umoya. Imuphi lo moya owavusa uJesu? Umoya. Umuphi lo moya bazalwane? Umoya walowo owavusa uJesu Kristu. Loyo moya. Angithi phela mningi moya. Kodwa lana kuthiwa uma kuhlala kini umoya waloyo, hayi noma imuphi. Uma uhlala umoya waloyo owavusa uJesu, ngoba uJesu wasukuma umoya kuyise. Yazi le ndaba ngathi singashumayela ngale ndlela sasishumayela ngayo noPhidi iqala. Ukuthi phela abantu abazi babengekho. Kunendlela esasishumayela ngayo. Moya ingcwele wasukuma umoya kuyise. Kwaxoxwa ngodaba lokuvuswa kaJesu. Uyise umnikazi womoya. Wena nje awukakezwa ngazi manje uzokwenza njani ngoba phela sengizoqeda. Uyise umnikazi womoya uthi asambe manje siyomvusa ekufeni. Uma sifika lapha ya wena uzomvusa. Lo moya ke wawungaqali njalo ukuvusa abantu. Hayi wawungaqali ukuvusa abantu. Hayi nabanye
abantu nje ababe nohambo noNkulunkulu behleliwe yilomoya basebeke bavusa abantu. Kungena indoda laphayana, kungena indoda ingena kudangelwe lana, kufingane yodwa naye ekade ingaceliwe kwayiyo le ndoda ethi ingane izoba khona la ekhaya. Ingena ingane isifile ithule. Kungena indoda inomoya loyo. Mayifika inaloyo moya ukuthi nina anizwa bazalwane ngoba besingekho dingo sokuyothwala uma umoya waloyo ehlala kithi besingezukuya kodwa besingezukuya ezangomeni nasenyangeni besingezukufuna enye into uma lo moya ehlala kithi uma kuhlala umoya waloyo ehlala kithi ngoba isimanga esikhulunywa uPaul hayi nje ukuthi uzovusa abantu uthi uyovusa neyenu yenu imizimbe ucabanga ukuthi kezwakala mpostoli uzoyenza njani imizimba yenu eyenu imizimba ngoba akukwazi ukuhlala umoya waloyo siyavumelana noma naba u5 noma bebabili ke kuhlala umoya waloyo ahlale emzimbeni wakho bese wena umzimba wakho wenze njani uqhubeke ufe nomoya bazalwane nomoya ophilisayo ufe nomoya uyabona ukuthi usengateleka nje usengakugolozela ukufa asinasivumelwane nokufa usengakukhehlisa nje ukufa ukukhehlisa njengoba kuza nje kusondela kuza kuthwala amagama amakhulu o-diabetic no-cancer no-HIV ukutshela ukuthi awume wena awume wena mana wena la kimi kuhlala umoya waloyo wavusa uJesu ekufeni usangazabalaza kunebanga ongalihamba usangabhalansa bengekudala bazalwane ngivele ngigule ngithi abantu nakho ngigula ngithi ngiyaqinisela ayi ngibona nje hayibo ngiyagula okay futhi ngigulela endaweni embi lapha emsebenzini ithi ngihambe ngiyobona udokotela ngibona udokotela athi ayi ugula kakhulu ngena ngapha kwi-specialist sengisifonele mangithi ngiyangena laphana ingithi qala intombazana kabili kathathu ithi ngiyaxolisa ukusho mama ukuthi une-cancer ngase ngihlala ke yesikufaka ukufa ngoba ubulawa ama-report yangijova ke ingane ngokufa yangijova ngokufaka ingibelesela ukuthi ngizofa ngichazela ukuthi ngofa kanjani izongenzani lento engiphetheyo yangihlephula yangiqeda uma iqeda ngathi kulungile ngane yami ngibongile ngisacela ukuthandaza phela manje ngidinga umthandazo nje ozongithwala ngiphume kule surgery yale ngane ngoba le ngane ifuna ukungibulala lena le ngane ivumelene nezwe lobumnyama ukuthi angife mina bese ngithi ingane yami ngicela ukuthandaza bese ngithi uNkulunkulu angithathi le report yale ngane phambi kwayo ngithi uNkulunkulu le report yale ngane angiyithathi and lalela uNkulunkulu akuna disappointment angobuye ngiyithathe emhlabeni la engikhona nawe angisayukuthatha anything ezongidisappointa ayikho report ezongidisappointa ayikho report engizoyithatha
engidisappointayo. uNkulunkulu ongamandla ami, cela unginikeze amandla. Ufuna ukuphuma la uNkulunkulu. Bese ngiyaphuma mangithi ngiyasukuma ingane ithi hayi ngiyaxolisa. Mhlambe mangikhulume kabi ngithi hayi ingane yami ukwenza umsebenzi wakho. Ithi hayi ngicela ukuthi uma ngixolele ngithi ingane ukwenzile bekufanele ukwenze. Mina ke indaba zami lezi noNkulunkulu wena ungeni kuzo. Kade ngithi ngixoxa nomfowethu ngithi uyazi indaba ngifuna ukugqoka ihili lami leli liphezulu ngiyiswenkele le ngane ngifuna ukuyibona. Ngeke ngiye ngifake iflat kule ngane. Le ngane ifuna ngigqokele u7 inch. Ngihambele phezulu isifuba ngisikhiphe ngiswenke kakhulu. Fike ngene ngithi ngicela ukuyibona. Sangithi ngane yami yimi lona. Angifanga angazukufa. Anginayo icancer. Amafayile esibhedlela sakhe esikhulu abuya ethi there is no cancer. Umoya. Ahlala kini. Fanele lo moya ahlale kithina. Sibe yindlu thina yakhe. Le athu Paul anazi yini nina ukuthi nina anibona abantu, nina niyithempeli likamoya kuhlala uNkulunkulu. Ngisho lokho ke uNkulunkulu uhlala kithi ngaye lo moya. Sikwazi ukuba nemizimba efana. 2019 sumenyezeli ushukela bakhona laba bayimemezela izifo phezulu. Sumenyezeli ushukela utype 1 mubi. Fakwa ku medication uyagula. Kuyashesha. Bese kuthi ngoJanuary athi umoya ingcwele ngena ku fasting. Ngingene no type 1. Sekuthiwa manje ngihle njalo nje manje ngihlale ngidla nginabazalwane ngibazisa ukuthi mina ngiyadla abazalwane mina noma mina ngino type mina othile mina ngiyadla. Bese engijikijela umoya ingcwele. Hayi bazalwane sibulawa manga bazalwane. Mina ngizosho lokhu. Nkosi yami ngifisa ukuthi u10 minutes wami ogcina ngimemezele amandla okuhlala kukamoya ehlala kuwe ukuthi yenzani leyo nto. Can you believe? Bachikjeleka phakathi ngangathathi fasting yalezi ikhathi bathi fasting yo Daniel badla ama-aphula baphuza amajuice bayafohlozisa badla kamnandi badla healthy badla ama-butternut baqobo green bayadla konke. No. Ngangena emthandazweni wasendulo ngiphuza amanzi odwa ngangadla ngisho iswiti ngaphuza amanzi ngahamba nayo kwathi mangifika ku33 days ngilala nayo ngifuka nayo ngathi unamanga wena Sathane qedile ngawe namanga yikho lento yakho ubulala abantu ngamanga ayikho lento. Angikwazi ukulala ngivuke ngiphuza amanzi ngingabeki lutho emlonyeni ubusuku nemini angisho mina ukuyinqamula ntambama cha ngiyathandaza. Uyazi ukuthi ke ngangenzani ke kule umoya waloyo ehlala kithi kulena ke kwakuthi ekseni ngithatha iBhayibheli ngilibeke la ngithatha amanzi bese ngifunda ngithi amaHubo 103 verse 4 and 5 yena othethelela zonke izono owelapha zonke izifo zami obuyisa
bese ngithatha amanzi ngithi angithi uzwile imedication sengiyifakile ngiyayehlisa ke manje ngoba ukuphila lento ekade ngifaka kimi wena ke mzimba uzolalela uzohlonipha ngithatha amanzi ngwehlise bese uhamba usuku ngiyathandaza awu bafowethu khona into esinayo inamandla lento ngathi uyazini ukuthi wena uyayazi lento engikhuluma ngayo ukuthi uma ungena ezweni lomthandazo ngesikhathi kushintsha iatmosphere kushintsha ngisho indonga zendawo othandazela kuyo kushintsha iflow la ohamba khona i-environment yonke idliwa umthandazo lashintsha ikamero kwathi makufika enye ingane ithi iyangena yathi hayi sekwaba njani kuleli kamero ngibeke nje emnyango umbhalo othi mangiphazamisi ngithandaza ngikududula umthandazo ngihambe ngesisu ngifuna ukuphakamisa umbhede ngingene ngaphansi kwawo emini Romans 8:11 umoya waloyo bese ngithatha amanzi ngehlisa medication ngithi bekufanele ngiphuza amaphilisi kodwa ngisemthandazweni nginalizwi liuphila izwi lakhe liuphila abantu abaseduze kwami bayasaba ingane lokhu ibuza ukuthi uma uright uma ngithi nanibonani nisolani khona into enibona wrong hayi siyabona uma ukuthi right ukuthi phela sethukile ukuthi hey insuku ayiningi kangaka mayinsuku ihamba zithi 10 zithi 15 zithi 20 zithi 25 uyabuza ubaba umthweni ukuthi kanti mhlawumbe kuzoba izinsuku ezingaki mama ngithe zu40 baba uthi oh hayi kulungile mama sizothandaza nawe ngaphandle kwenkinga ngimi phambi kwakho umoya waloyo owamvusa uJesu angimemezele lento nginiyeke yayinkulu into yokuvuswa kaJesu yayinkulu leyanto yokuvuswa ukaJesu ekufeni uJesu wafa enyameni ehlephuliwe ehlikizekile babenze show kuleya nyama yaba nkulu into yokuthi izulu ukuthi angazi noma Nkosi yami webhidi uma ukhuluma ngento yomhlangano wobuNkulunkulu ubheke ethuneni angazi kodwa umhlangano kuhlangene noNkulunkulu kuphuma icabinet ezulwini kuthiwa kuyiwaphi kubuzana izingelozi kuthiwa kovuswa uJesu namhlanje yilanga lokuvuka kukaJesu hayi bazalwane ungamajina nje umajine eyishaya amacilongo ziyomvusa umajine phela leyanto ithi wavuswa uJesu uma echaza lo muntu obhalayo uthi bona bathi mabefika lamantombazana afika ukuthi ayikhona ayise ebona ingelosi ngoba lo muntu wavuswa kufika abantu basezulwini bezomvusa kwafika abantu basezulwini impostoli kwafika zahamba ingelosi angithi ezulwini kunama office ukuthi uma kuphuma lesi sikhulu singaphumi sodwa asikho nje isikhulu esiphuma sihamba sigenqeza nje sihamba sodwa kwaphuma ibutho lapha elohola umhlangano okovusa uJesu kwaphuma nje ibutho elohola umhlangano inunu lezi zasezulwini ngoba izulu lineyinunu lineyidalwa linezinye ilwane ezihlala kulo eziyizinquza khona zihamba ngamasondo uthi Ezekiel athi mina ngangiphezu komfula iKebhali athi kweza kimi into athi wawungathi gibele enqoleni athi lento mayiza kimi
athi ihamba ngamasondo, athi athi umoya usemasondweni, athi umoya unikeza direction la umoya uyakhona. Amasondo ayalapho, inqola ibisilandele, inunu zasezulwini, ezinye impostoli inunu zakithi. Uma beyibonile abantu bathi ngibona uNkulunkulu, kanti ukude kabi lo baba loyo, kude kabi loyo baba loyo, uhlangane ukude kabi loyo baba loyo, hlangane nezilwane zasezulwini. Khona inunu lapha igadi isihlalo sobukhosi, into eyihlala ejikijela inkemba phezulu, ayigade nje isihlalo azithi akusondela umuntu la eduze kwesihlalo sobukhosi. Ayikubudala ngamaphiko, azithi ayijikijela inkemba phezulu, zivula amaphiko zithi zisivikele isihlalo, zithi akusondela umuntu lana. Khona inunu lapha ayivikele undlu, ayilokhu ihamba nje la eduze kwalo, zithi ukhona yini. Uthi Isaya uthi mina ngabona kugcwala ithempeli ligcwala, kuqaqeka nje umsila, kuqaqeka umsila. Akakakhulumi ngemkhono yayo, akakhulumi ngamahlombe ayo, kuqaqeka nje umsila wengubo. Uthi umsila waqaqeka laze lagcwala. Ulokhu fleka. Athi uma ngibuka le move, athi ngabona ezinye izinto, uthi ngabona ezinye izinto, uthi zibizwa ngokuthi amaserafi. Uthi lezi zinto inamaphiko ahamba ngasithupha. Uthi lezi zinto mayiphakama thatha amaphiko amabili, awubafotha sambe siyazulwini, kuzemboza ubuso. Athi kuthatha amanye amabili, kuzemboza inyawo. Athi kuthatha amanye amabili, kwavule bese kuyandisa. Athi mangidiza kundizela kwelinye nelinye lindiza. Athi bese kuqhuma music kuyamenyezwa, bese kuthi ungcwele, ungcwele. Uthi ungcwele, uthi ungcwele. Uthi Jehova Sabaothi, uthi umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Awuthungwele, 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 awuthungwele. Inamanga suya. Yo! Ay bafowethu, ay bafowethu, asiyagcineni mfaka kuba. Uthi uJohani, uthi ngangisesiqhingini ePatmos, uthi ngabona awubafowethu, uthi ngabona kuvuleka umnyango, uthi kwavulwa umnyango. Uthi mawuvulwa, uthi ngase ngiyambona, uthi ngambona, uthi ngambona. Athi wayigqoka igamenti ende emhlophe, ihamba izifika enyaweni. Athi inyawo zakhe ngayibona, wayigqoka imbadada yegolide. Athi ngambone ebophuka lolwakhe ngebhande legolide, abesethi wahamba phakathi kwezinti zezibane. Athi ngambone hamba phakathi kwezinti zezibane. Izulu ke ligcwele. Lalelani bazalwane, uma eyovuswa uJesu kwadilika inunu zasezulwini, zathi mazenyuka yayisiyahlala nje le, ithi sengigadeke indawo akadelele kuyo. Akasekho
akekho ke yena yathi mina ngizo-addressa abafika kule ndawo awanizwa abazalwane yahlala nje ngiyeke mpostoli hayi yahlala nje iyona lena ethi abathi uma befika bephumputha ithi nimfunelani ophilayo kwabafileyo ithakekho la hene wenzani uvukile hambani niyobikela abafundi bakhe ukuthi uvuke njengokusho kwakhe nibatshela ukuthi umhlangano ukuleyo vein ayimemezelile eGalile uma umoya angithi phela mpostoli kushintsha thina kodwa inkosi ayishintshi neyitatement ezenzile ayizwithrowi imemezile nje yathi umhlangano useGalile nina ke masendihambe nijika niphenduka nibheke iMouse nayazi nokwenzana eMouse ngoba umhlangano useGalile alukakashintshi lolo daba niyapi nina manje nibheke eMouse ngoba umhlangano useGalile all right umoya waloyo uJesu bafowethu wavuswa umoya wavuswa umoya kayise bahamba beyomvusa bafika bamvusa ngoba lapha kwase kuvutha umlilo kwangeke kusondele lutho lapha kwakuvutha kahle nje bafowethu la esikhona la nje sikhona thina sengisho thina umoya wakhe ehlala kithi nginikezela testimony impostoli ukuthi kwakuphela iconference yakithi eLuthela yayinonkulunkulu omningi oxakile amakhehla angene emthwele njengomphongolo makuhlakaze kumhlangano kiwe emakhaya umntwana ongizalayo wabaleka washiya umuzi wakhe insuku ezintathu mawuNkulunkulu esembuza ngithi mambuza indaba ezithi ukuthi kanti akasahlali ngani la ekhaya kanti senzeni thina kwenzekeni la ekhaya uthi indaba ngikwazi ukuhlala nani nina nabuya emhlanganweni nina inkanyezi eziphongweni nathi manibuya nina nanikhanya inkanyezi eziphongweni wakhanya wonke umuzi namanje niyakhanya mina ngikwazi ukuhlala nani webazalwane umoya waloyo ehlala kithi ayikho into ukuthi ayikho into phethi yokuthi asibonakali mfana kithi ayikho into ethi asibonakali sithwele izulu bafowethu sithwele uNkulunkulu ayikho into ethi akuveli ukuthi na fanele nje sinuke sibe nephunga bahlushwa iphunga qala ukuthi manje kwangena lapha kwanuka into esingayazi obani laba yini le enukayo manje bakhathazwe nje ismell in your presence ukuthi kodwa uyasihlupha lo kahle kahle kufuneka abantu bakufile bengakakuboni bazizwe isigi zakho ngoba awukwazi ukungena ngezwakali nale menhle engaka esemahlombe akho awukwazi ukungena nale menhle engaka oyithwele emahlombe kungena umpostoli ungena nemenhle enkulu kufane ayikho into ezofana usungenile uthi lalelani bazalwane uma menhle uhlala ama-angels uma menhle uhlala yes ahlala phekwawo amamenhli elukwa ngawo ama-angels aphicwa elukwe ngawo ama-angels kamoya uthwele nje insindiso
usuyakhanya njengelanga. Ukuthi uzelwe nje usuzelwe uNkulunkulu. Ukuthi wena umntwana usuzelwe uNkulunkulu. Ngalelo langa uyakhanya, kuyakhanya. Usuyakhanya. Lento ukuthi uzelwe yodwa angakaqasho umpostoli usondela kuNkulunkulu. Angakaqasho usondele ezintweni zasezulwini esikhuluma ngayo isalvation yodwa. Yodwa isalvation yodwa iyona ethi usungomunye umuntu. Usushintshe kodwa uma usulokhu uhlala angithi wena PD okwazi ukuyishumayela kahle lento le yanto yokusondela kukaMoses esihlahleni esivuthayo useqala manje ukuyethamela into yasezulwini. Seqala manje seqala ukuyotha manje ikhipha imsebe alokho esondela imthothombalisi ihlabala kuyena imsebe ile yonto emenza mebuya abuye hamba ngolunye unyawo engahambi ngendlela obekhuphuke ngayo abuye inwele zigrey ekhanda abuye ibunzi lakhe lishintshile ilento ukuthi useqala ukuyihlalela manje into yasezulwini ubuso buyakhanya manje ngoba ulokhu uyazisoka kulizulu elokho esondela nayo phela lento uhuqana nabantu basezulwini bafowethu. Sangisho yona leyo uhuqana nabantu basezulwini ayincane leyo nto. Kunezinto asezenzile uNkulunkulu ngayibona 5 minutes. Kunezinto asezenzile uNkulunkulu ngayibona. Faka Ncobo ngelinye ilanga ingelosivela imisi imoto ngidrive vele uthi lo muntu ngicela uhlala uvula imoto uyangena hlala ubheka le. Bantu basezulwini abanomkhuba ongafuni ukubuka emehlweni bese beba nomkhuba ukubamba ulimi ungakhulumi ungasho uyisole sehambile sure ish ngangilokhu ngithi meke wafika ngiyombuza ukuthi manje awusambuzanga usefikile wazihamba loya ngahamba naye emotweni from Doornkop ngahamba naye uma siyofika ngasemandeni ngimbuza ukuthi bengicela ukubuza ukuthi konje ubaba uthe uzokwehla lapha wathi ungangehlisa egarage mangifika ngipaka imoto egarage wathi mephuma wadisappear waphelela lapho ngehla ke ngahlanya manje ngamfuna ngemfuna mangiqaqeka manje uthi yo futhi uzubona indlela ngibhida ngayo umgqibelo phela ngiphume entshukumeni ngicabanga ukuthi iNazaretha aliphume esabatheni ugqoka ibhluku elimhlophe ugqoka ishirt elimhlophe umhlophe ekhanda umhlophe intshebe umhlophe yakhazimula nje ke ngebala kodwa mhlophe nempahla ayigqokileyo isicathulo sisendlisi enhle umhlophe wonke kodwa ke ngibe ngicabanga ukuthi iNazaretha umbhida mevele wanyamalala hayi ngabuza ingane eTel Petrol ngathi bafana bami ngicela ukubuza lo baba engimehlisela zathi ingane awuhlisa ngamuntu awufika nganamuntu la ngithi bantu abami kahle ngicela ukubuza nina nibonanga lo baba uthi ushonephi lo engiqeda ukumehlisa lana but akekho baba omehlisileyo ngangena ngaphakathi eshop ngamqalaza ngalunguza etoilet ukuthi mhlambe ungenile etoilet ngaphuma ngaqalaza laba abahayikhayo ngabona ukuthi ake uma nje sengisangana ngiguqa ngifuna ukumfuna phansi kwemoto mangehla nje ngithi ahlebe umuntu wasezulwini athi drive imoto uhambe yo hlebela athi drive imoto uhambe ngangena emotweni ngezwa i-presence i-have it ukuyizwa ipresence yasezulwini uma iba ugqinsi ngayizwa ipresence le ngathi yataphuneka ngathi yaphatheka tangible ngezwa into ewugqinsi manje emotweni ngezwa mayingibamba igijima la emzimbeni ngithi hayi uNkulunkulu ngizodrive kanjani manje ngicela ungisize uNkulunkulu ngifuna ukudrive so driver kanjani sengigibesa umuntu wasezulwini
emotweni he uke wahamba nami ibanga ngingamboni mina ngibona la ku stop sign la ngithatha lowe ingubo ezimhlophe khona umuntu lapha engihambe naye ngisuke washbank wafona udadewethu omncane uma efona lo muntu enginayo emotweni wabamba ifoni mina ngamboni waphendula udadewethu omncane wathi si right usisi wakho right nemoto right wavala ifoni uzongibuza lo msengifika ukuthi kanti ubuhamba nobani ngesikhathi ngifona ngithi khona umuntu obamba ucingo lwakho ngathi hayi musi bengikude kabi lapho bengenamuntu emotweni kanti leke ngisiphendula nezingcingo zethu ngithi awuleke ngisiphendula nezingcingo zethu awuleke ngiphendula ucingo lwami ngalibamba ngalibuka ngathi awu kade liphethwe umuntu wasezulwini. That is why ngicela ukuvala mpostoli ngicela ukuvala. That is why lempahla le yakho njoba uyiqoka emzimbeni akuseyona impahla le phumela uNkulunkulu lana and abantu abaphi impahla zakho ubatshele ukuthi kunoNkulunkulu kulento ozoyiqoka lento izoshintsha idestiny yakho lento izoshintsha icharacter yakho akakwazi umuntu uqoka into ephuma kimi emzimbeni afane ngiye ngithi einganeni ungadlali ngisho ukudlala ngayo uma uyiwasha uyilinganisa iyokuqulekisa ngufika uqina imhlathi awukwazi ukugqoka lento engiyigqoka ngihamba phakathi kwembani yasezulwini ngikhothwa izulu wena ubusuyithatha njengento engelutho uyinamathisele emzimbeni wakho ngingasikhulumile mina isibusiso sokuthi vikeleka wena uma mina nginika leli thawula kufuneka ngikhuluma isibusiso ngithi vikeleka wena ngoba lento ikhothwa izulu njoba ngimela kugijima amazulu la kugijima ingelosi awubazalwane anginiyeke uma lo moya ehlala kini singama ngenyawo ehlala ma ehlala ma nimvumela umoya nivume ukuthi moya wasezulwini hlala kimi ngihlale kuwe umthandazo wami yiwo loyo Nkosi hlala kimi uNkulunkulu bese hlala uNkulunkulu ngeke bafowethu nidlulwe izangoma ihamba ibhonga edrobheni esasi indoda sesahambiswa kwentombazana sihamba sizamula esasiyintombazana sesahambiswa kwendoda nina kuhlala kini umoya kaNkulunkulu ovusa uJesu kwabafileyo bese niba yinto efanayo engawenzi fanele ngelinye ilanga ukuvele uligqoke nje izulu ngamabomu uthi awungiboleke isembatho uNkulunkulu sasezulwini ngifuna ukuphumela ngimbethe ngihudula nje igarment ende yasezulwini into nje ezohamba ibaginqi baqulekisa ibalahla phansi uhamba into ehamba uyazi ukuthi ikhehla seligugile elingizala ngevangeli liyalegibela emotweni eyiveni ngakithi emakhaya uyazi kubuhamba nje emakhaya likhipha imegaphone ngaphandle lithi sinevangeli ela kudala ela sikhulu Moya Ngcwele sesothandaza njalo lalelani bazalwane ngicela ukuvala kule mzuzu emibili uma lihlabelela kanjalo mpostoli emasimini eintabeni zangakithi kwakulahleka igeja lapha ginqinga inkosikazi ibhekeleni
lapha ngaphesheya thina sibabona sithi awubaba uyadlula iveni ibheke emandeni bantu osikutshani lapha ngangabona umuntu afulela umzala wami ngambona erole endlini kurondo phezulu eyosakazeka phansi awubazalwane kodwa ngalimali ingisabe emkhongozele uma umoya sithandazeni ehlala kini bazalwane kalawa amandla esinikezwe wona ake sihambe soyivalela mpostoli ama conference anje ngalawa ke sivale sidonsa ihenqo zasezulwini sidonsa ihenqo sihenqe bazalwane sihenqe sivale njena sikhothe emakhambini akithi sincinde singaphumi ngaphandle sivale bafowethu bese sikhotha sincinda sithi ke masikhotha lifa kanjani izwe liqedwe ama drugs sikhona safelwa izingane kwafa amakhosana kwafa insizwa kwafa intombi zoma zaphenduka intathawe sikhona emadolobheni kanti umoya uhlalaphi ngoba uma loyo moya ehlala kini emva kwale conference yebo jobe ushile nje akona umoya ohambayo umoya ohleliyo and uhlalele ngikhathazwa ukuthi impostoli uhlalele ukuthi senze izinto ezinkulu ukunalezo azenzayo uJesu ngikhathazwa ukuthi kufanele sikline amadolobha kufanele silande idumbu kufanele sifike kumaphara sikhuluma ukuphila sishintshe izwe lethu asishintshi ke amaphara phela sishintsha nesystem efaka amaphara ezweni because siyawayeka amaphara wenza ngalutho mpostoli nokwashaya nje bengicela niwaxolele futhi ngoba bangama victims labo bantu faneke sishintshe sicollapse isystem ebulala umuntu onsundu sishintshe isystem ekhiqiza amaphara ngoba kuhlela umoya kaNkuluNkulu ophila sinamandla okuvula iminyango evaliweyo simisa ama systems amasha saphule ama systems amadala aqindezele qeda indlu ensundu sithi usuyama ke wena system sephula imigoqo yakho awusayi ukusebenza siyabalanda sifuna ukubuya nabo bephila silanda amadodana namadodakazi ethu siyabalanda umoya kaNkuluNkulu ophilayo uhlala kithi akekho umuntu ozofa in our generation akekho umuntu ozoshawa abulawela ukuthi untshontsile ufuna ukuyobhema asisuqonda kuye siqonda kuleya system embulalayo sifike siqede ngayo bese sibuya nabo bephila singathandaza inibazalwane umzuzu umoya bazalwane naba abantu beqhubeka befa bathi gilidi bese bayafa hayi mina bazalwane makuboshwa abantu koboshwa mina emhlabeni kanti iCovid yayizosenzani babulawa yini abantu babulawa yini abantu babutuzwa yini abantu yini lento ukuthi uvele wafa kunama systems okufuneka siwephule ukuze sihlenge izwe lakithi futhi ke bazalwane uma ni soft ngalendlela hayi bafowethu ngeke kulunge kuyafuneka sibe radical kuyafuneka sihlanye kuyafuneka sithi le ayisenzeki le ayisaqhubeki sithandazela umoya owavusa uJesu ethuneni ukuthi loyo moya akabuya ahlale kithi ithi imbongo usizwisa amandla abafundi abawathenjiswa sifuza ibandla elaqala ukubusiswa sesiyathandaza ebusuku asikho ordinary asibona abantu sithwele uNkulunkulu la esikhona faneke senze ushintsho la esikhona faneke senze umehluko vula umlomo uthi nje mabe ngibona ekhaya bayobona omunye umuntu mabe ngibona nje ngifika bayobona umuntu othwele uNkulunkulu bayobona omunye umuntu
owembethe amanye amandla awubayobona omunye umuntu owembethe uNkulunkulu. Sithandazeni bafowethu moya waloyo. Alizukufizwe sikhona, abazukufa abantu sikhona. Abazukufa abantu iPentecost lehla livele ezulwini, salehla iPentecost. Abazukufa abantu bayaphila. Izifo inawo amandla, igama lakhe linamandla, igama lakhe linamandla. Awuthandaze, awuthandaze, awuthandaze intatha kaNkulunkulu, umoya wakhe owayivusa inkosi akahlale phezu kwawo. Loyo moya owayivusayo inkosi akahlale phezu kwami. Loyo moya akahlale phezu kwami, uyozavuse nemzimba yenu. Lafizwe sikhona nomoya ehlala kithi. Awuhambe kancane nje ezweni lomthandazo, awuhambe kancane nje, hambe kancane nje, usondele, sondele kulezi ndawo zasezulwini, sondele nje kulezi ndawo zasezulwini, sondele nje kulezi ndawo zasezulwini. Awu moya ingcwele, awu moya kaNkulunkulu, uvuso wakho umsebenzi kubatshazwe igama lakho. Sifuse uNkulunkulu, sifuse nakuleli bandla, sidle nali itheko elibhubhayo. Sivuse uNkulunkulu, sibe ukhanya kunali itheko namaphethelo alo. Sifuse uNkulunkulu, sibe umuzo wakhe entabeni, umuzo ongasithekiyo, kuthi izizwe zonke zenyukele kuwo zifumane ukuphila. Awu uNkulunkulu, sivuse ebusuku, sivuse moya ingcwele ngaleli vesi elilodwa. Masihleliwe uwe, masihleliwe uwe, masingahlalwa uwe uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, moya ingcwele, siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu, uthatha udumo lonke luze kuwe ngesikhathi uNkulunkulu usiguqula, usebenza ngezwi lakho, usigcwalisa amandla, usinikeze isibindi sengonyama. uNkulunkulu wethu ongcwele, usiqinise, usiqinise uNkulunkulu wethu ongcwele, imisipha yethu iqine, sibe namandla, sime ludaba lwethu.
ukuthi thina sikufana nabantu izulu lakhe ethi ukuhlala kithi siyoba kukhanya siyoba isibane ezweni izizwe zonke zize iphile. Thank you Lord.